Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudutega amatwi kuri Sahili TV. Imana ikomeze ibaha umugisha. Tugarutse kandi mu kanya keza k'amakuru n'ibiganiro byacu aha kuri Sahili TV. Mukomeze mubane natwe. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hari gucicikana amafoto ndetse n'amashusho by'umujenerali Ezekiel wahoze muri FDLR ndetse n'abasirikare bagenzi be. Abo ngabo bose bakaba bafatiwe ku rugamba n'igisirikare cya M23. Ni mu gihe kandi tariki 27 Gashyantare 2025 M23 iherutse gukoresha inama mu mujyi wa Bukavu, hanyuma bakaza kugabwaho igitero kidasanzwe hakapfa abantu bagera kuri 11, abandi 35 bagakomereka. Reka rero tuze tubazingurire amakuru yacu, ntimujye kure ya Sahili TV, mukomeze mubane natwe. Kuri uyu munsi mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki ya mbere nibwo hagaragaye amashusho hirya no hino ndetse n'amavideo atandukanye ubwo M23 yashyikirizaga igisirikare cy'u Rwanda abarwanyi ba FDLR bagera kuri 14. Abarwanyi kandi hakaba harimo umujenerali umwe Ezekiel, ari nawe wari uyoboye izi ngabo za FDLR. Biravugwa ko aba barwanyi ba FDLR bagaragaye mu mpuzangano y'igisirikare cya Kongo. Biravugwa ko iyi FDLR ikomeje gufatanya n'igisirikare cya Kongo. Ni mu gihe mu minsi ishize kandi iyi Kongo yakomeje gutera utwatsi igisirikare cy'u Rwanda ivuga ko itigeze yifatanya na FDLR. Iyi FDLR kandi murabizi imaze igihe kinini ivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yagiye ihungiye ubwo yari imaze gukora ubwicanyi bukabije hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi FDLR imaze igihe muri aya mashyamba yo muri Kongo, imaze igihe kinini ifite umugambi wo gutera u Rwanda, ndetse yagiye bigerageza inshuro nyinshi hirya no hino ikagaba ibitero, ariko igisirikare cy'u Rwanda kigakomeza gucungira u Rwanda umutekano mu buryo budasanzwe. U Rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ikibazo cya FDLR cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rukavuga ko nta kindi uyu mutwe ugamije ari ukuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko u Rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ko rugomba gucunga ubusugire bw'igihugu cyarwo ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Uyu mutwe M23 rero uri kurwana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ivuga ko iharanira kwishyira kwizana kw'abanyekongo. Yagabye igitero hanyuma ku birindiro by'izi ngabo za RDC ihafatira izi ngabo za FDLR. Bagaragaye kandi muri uyu mwambaro, isi yose yabibonye, imiryango mpuzamahanga hirya no hino yabibonye ko iyi FDLR ikomeje kwifatanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bamaze igihe kinini igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihakana ko ibyo bidashoboka, ariko kandi kuri uyu munsi kuri iyi nshuro bikaba byamaze kugaragara. M23 yatangaje mu gihe birebesha amaso gusa, ahubwo ruzakomeza gucunga umutekano mu gihugu cyarwo, rugacunga umutekano n'ubusugire bw'igihugu muri rusange. M23 nayo ntago ikomeje korohera izi ngabo za FDLR ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo, kuko uko bwije nuko bukeye idahwema kubakubita inshuro, ikagenda yigarurira ibice bitandukanye hirya no hino. Izi ngabo kandi za FDLR nazo ntago zigeze zihakana ko zarwanye zifatanije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe muri bo yatangaje ko yagiye arwana kenshi. Baramubaza bati bese ni bande warwanaga nabo? Agira ati narwanye n'ingabo
za M23. Batista warwanye n'igisirikare cy'u Rwanda aravuga ati abo ntabo nigeze menya, nta nabo nigeze mbona, ahubwo narwanye n'ingabo za M23, cyane ko byagaragaraga ko izi M23 arizo zamufashe matekwa. Abarwanyi 14 nibo M23 yagaragaje n'abashyikiriza igisirikare cy'u Rwanda. M23 kandi ikomeje kugenda yigarurira ibice bitandukanye hirya no hino muri Kongo, dore ko ikomeje kurwana mu buryo budasanzwe. Mu by'ukuri abantu bose baribaza amaherezo y'iyi ntambara uko izarangira, ariko kandi ibyo reka tubiharire Imana, niyo izi uko izabigenza. Twe mu mboni zacu nk'abantu tubona urugamba atari urwacu, ahubwo urugamba turuhariye Imana. Imana itabara abanyekongo bakomeje kugwa muri izi ntambara z'urudaca, nyamara atari ko babyifuzaga, atari ko babishaka. Icyakora nicyo twifuza nuko bajya ku meza y'ibiganiro bagahuriza hamwe, bakubaka igihugu cyabo cyababyaye, bakagarura amahoro mu gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu cy'ubukungu butangaje kandi buhebuje. Situzi neza niba ibyo ngibyo ari byo biteza impagarara mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se niba hari ikindi kibyihishe inyuma. Icyakora M23 yo ivuga ko igenda ibona ivangura ridasanzwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko abiyita abanyekongo batemera bagenzi babo b'abanyamurenge bitewe n'uko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse bakavuga ko ngo ari abatutsi. Ariko M23 yo ikavuga ko ishaka kurwanira ukwishyira ukizana kwaba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse bakanitwa ko ari abatutsi. M23 ikavuga ko bose ari abanyekongo kandi bari ku butaka bwabo, bagomba kwishyira bakanizana. Ikavuga ko ari kiri kurwanira umunsi ku wundi. Felix Tshisekedi ntabwo akozwa ibyo kuganira na M23, ibyo ntabwo abyumva. Icyakora M23 yo ivuga ko igihe cyose ubutegetsi bwa Kinshasa bwakemera ibiganiro, bakicara ku meza imwe y'ibiganiro, hanyuma bagahuza ibiganiro, bakumvikana, bakayobora igihugu cyababyaye mu mahoro ndetse n'umutekano. Twe rero mwarimo mwumva uyu mwanya yari Sahili TV, mukomeze mudushyigikire mu buryo bwose. Igitekerezo cyangwa inyunganizi wandike muri komenti, turabakunda, mukomeze kudushyigikira umunsi ku wundi. Murakoze, mugira amahoro y'Imana, Imana ibaganze.